Yes kabisa nongeye kugusuza kandi ngo ikaze ukurikirana ibiganiro n'amakuru bicano kuri Darwin Sport Zone kugira ngo uri inshuti y'akadasoka ya Darwin. Niyo mpamvu ko ntangira video yanjye buri munsi ngenda nkubwira ngo Imana iguhereze umugisha kandi guhezagire mu byo udukora byose bya munsi, dore ko aho tugeze rwose haba ari like yawe, share, comment na subscription ugenda ukora kuri Darwin Sport Zone, nibyo bidutera imbaraga zo kugenda dukora byinshi cyane kandi nibyo bituma tugeze aho tugeze. Mukomeze rero mukande ukabisa mukande nkabikorera kabisa, dufashanye turebe ko hari aho twagera. Rero nta kindi kiba kinzanye na makuru y'imikino nk'ibisanzwe no kuri Darwin Sport Zone, dore ko ari menshi cyane rwose, haba ayahari ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane w'Afrika ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari amakuru menshi cyane ariko by'umwihariko ngiye mitanitsa ku makuru yahari ku mugabane w'Uburayi. Kubwira rero ngo werere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, ngusuza cyane kabisa. Kubwira ngo nawe ufite ahantu uhuriye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ibwota amasimbi ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko rwose Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Tanzania, Congo DRC ndetse na Centrafrica, Nigeria. Nkomeza ngusuza cyane, babwire ngo mukomeze rwose mukore kuri subscribe kabisa, turekara. Babwira ngo rero nta kindi kiba kinzanya no kuri Darwin Sport Zone, na makuru imikino agezweho kandi ashyushye, dore ko abari menshi cyane rwose twagendaga tubona ku mugabane w'Uburayi. Shampiyona eshanu zari zagarutse muri weekend, yari weekend ishyushye kabisa, harimo imikino myinshi cyane kandi myiza, amaderby menshi cyane kabisa, twagendaga twinjoyinga cyane, haba ari muri Ligue A, haba rwose ari muri Serie A, haba ari muri Espagne kabisa, La Liga Santander, haba ari mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no muri Bundesliga, shampiyona y'Ubudage. Ubona ko hari imikino myinshi cyane, amakuru ari muri izo shampiyona ndagenda nyacamo nirukanga cyane kabisa, bise ntangira rwose. Hari shampiyona rwose nayo ibishyushye cyane, hari ya Bundesliga, ikipe ya Bayern Munich ku mugoroba yapakiraga rwose agakipe bayita Bochum, iri no ku mwanya wa nyuma igatereka mu bitego 5-0 kabisa. Abita ba Harry Edward Kenny batsinze, abita ba Jamal Musiala batsindaga, bagendaga rwose babikurira umujinya bakuyara rwose. Hari muri Espagne ubwo hari ku wa gatatu ikipe ya FC Barcelona yapakira ibitego 4-1. Umutoza Hans Flick nta mikino afite, abe na mike kabisa, twabibonaga muri weekend. Ubwo rwose ku wa gatandatu muri El Clasico yapakiraga ikipe ya Real Madrid Sanfote 4G kabisa, abashingira umunara wa 4G ari aba internet kabisa. Hari Santiago Bernabeu bamwita Hans Flick, umudage ukomeye cyane, ukomeje kwerekana yuko ari umutoza rwose isi yose igomba kumenya, ni umutoza Hans Flick. Vincent Kompany rero umujinya yakuye hari rwose mu gihugu cya Espagne, hari ku kibuga cya FC Barcelona, yagendaga rwose akomereza nawe, hari yagenda gutuma rwose ikipe ya Bochum ibyishyurira ibitego 5-0, itari namutereka ku mwanya wa mbere. Ndaza kugenda ngaruka ngo ese fixtures uko zari zimeze, ngene nkubwira ngo ese birangiye champion y'Abadage, ubona ko igeze ku munsi wa 9 bihagaze bite, byose ndaza kugenda mbicamo ntucikwe. Ndahita nikomeza ati Darwin ukomereje, nanjye nkakubwira ati nkomereje muri Serie A, champion y'Abataliyani. Ku mugoroba ari derby ikomeye cyane, derby yahuzaga ikipe ya Inter Milan yagendaga yakira ikipe ya Juventus, ibitego byinshi cyane kabisa, dore muri weekend niyo rwose match ibonetsemo ibitego byinshi cyane, ibitego bigera ku 8, ibitego 4-4 ku mpande zombi. Ikipe ya Juventus yaje turutse inyuma rwose yishyura ikipe ya Inter Milan. Ikipe ya Inter Milan ntazi ikibazo na kimwe rwose ifite, dore ko yagendaga idefanda shampiyona rwose ya Scudetto, ari igikombe cya hariya mu Bataliyani, yagendaga rero igayikanje imbere y'ikipe ya Juventus, dore ko yari yatsinze ibitego 4-2. Ikipe ya Juventus iva inyuma kabisa irayishyura. Navuga ngo rero na makuru mabi ku bafana b'ikipe ya Inter Milan kabisa. Ndaza kugenda ngaruka ngo urutonde ruhagaze ruterwara mu Butaliyani, byose ntugende bicikwa. Ndaza guhita nikomeza kuri championnat y'Abafaransa, no hari derby ikomeye cyane, derby yahuzaga Olympique de Marseille yari yakira ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni derby itabayoroshye cyane, dore ko rwose abari abaturage bari mu mujyi wa Marseille ndetse n'abaturage bari i Parc des Princes mu mujyi, bagendaga rwose ubuzi neza ko bafite ishyaka ryinshi cyane. Ni match ikunda kuboneka imvururu zigiye zitandukanye, bari ku ruhande rw'abafana ndetse n'abakinnyi, no ku mugoroba mwagendaga mwibona cyane. Ikipe ya Olympique de Marseille rero yanyagirwaga ibitego 3-0. Ikipe ya Paris Saint-Germain ubona ko yagendaga yikubita itayibabariye kabisa. Paris Saint-Germain ishimangira ko uwo bitakirira Lorette Mbappe nubwo yavuye ara rwose mu mujyi wa hariya wa Paris, yagendaga ishimangira yuko rwose nta kintu yaravuze bita Kylian Lorette Mbappe yari mu ikipe ya Paris Saint-Germain, nyuma yuko ifite abo bita ba Ousmane Dembélé, abo bita ba Barcola
Magalhaes ndetse n'abo bita Zaire Emery ndetse n'umwana rwose umuto cyane bamwita Joao Neves yagendaga anatsinda igitego cyiza ku mugoroba bituma rero ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeza gushyobora urutonde rwa championnat hariya rwose mu Ubufaransa muri Ligue 1 yagendaga ibishimangira ni rwose derby bikomeye cyane yabonetsemo rwose inyagira ikipe ya Olympique de Marseille ikomeza no kugenda igahika imbere y'ikipe ya Paris Saint-Germain kabisa wabonaga ko byari bikomeye cyane ndahita nikomeza Darwin tinerekeje muri championnat Espagne ubona ko byari bikomeye cyane muri weekend dore ko ikipe ya FC Barcelona nyuma ko yari yaparikiye hariya ikipe ya Bayern Munich muri UEFA Champions League ibitego 4-1 mukeba wa Real Madrid nayo yari yapakiye mukeba wa Bayern Munich ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 5-2 inevuye inyuma rwose kabisa abantu benshi bagenaga bavuga ati ese Barcelona itsinze ibitego bingana gutya ndetse n'ikipe ya Real Madrid tuzareba Carrasco imeze neza cyane ntago bagiye rero batubiriza nk'ibisanzwe ni match ibonekamo ibitego byinshi cyane ikipe ishoboye indira yihana kabisa mwagendaga mubibona nyuma ko ikipe rero ya Real Madrid n'umutoza Carlo Ancelotti bagendaga batangaza tese mwamwifuza ikiragano gica nyuma ko tubonye imikinire y'umutoza Carlo Ancelotti idahwize kabisa byaba ari ikiragano kigiye guhinduka ikipe ya Real Madrid ikaba rwose yagenda ireba undi mutoza yagendaga rero ishimangirwa n'ikipe ya FC Barcelona ibifashijwemo n'umunyapolonye ukomeye cyane bamwita Robert Lewandowski kuri ubu rwose muri championnat zigera kuri 5 azara ku mugane burayi muri liga zigera kuri 5 niyo mu top scorer kabisa maze gutsinda ibitego bigera kuri 16 kabisa muri championnat zose unako rwose ni wabita Robert Lewandowski komeje kwandika amateka umunyapolonye kabisa yeka ko ikipe hariya ya Bayern Munich kabisa irimo iragenda rwose muri Ogereta nyuma yuko rwose yagendaga n'abashimangira ibitego byinshi cyane kabisa ku munsi wo kuwa gatatu wabonaga ko atagendaga yorohera ikipe hariya ya Bayern Munich yakomezaga rero akubita ibitego bigera kuri 2 ikipe ya Real Madrid rwose hariya Santiago Bernabeu aho biti kuzimu rwose ku makipe yagiye kwasura yagendaga ibera kuzimu ikipe rwose ya Real Madrid nyiraho rwose kabisa yagendaga ihambwa hariya rwose Santiago Bernabeu rwose ikipe ya FC Barcelona ibifashijwemo n'uwo bita Lamine Yamal watsindaga igitego cya gatatu nyuma yuko Robert Lewandowski yari yateretse ibitego bigera kuri 2 Rafinha Beroli umunya Brazil ukomeye cyane akomeza gushimangira yuko nimero 11 yambara mu mugongo yambawe na mwene wabo rwose ukomeye cyane mukuru we kabisa ukinara muri Arabia Saudite muramizi niwo bita Neynar Junior de Santos avuga ati rero ngiye ndashimangira ko Neynar Junior de Santos yarakomeye cyane kandi rwose Brazil izahora ari ikipe ikomeye ndetse agakomeza kuvuga yuko ari igihugu gikomeye cyane mu kijyanye na football ibindi bihugu rwose ntibimuyobye kabisa nguno bita Rafinha Beroli n'umutoza Hans Flick umudage ukomeje kwandika amateka hari mu ikipe ya FC Barcelona kabisa ibitego byinshi cyane kabisa dore ko amakipe agiye atandukanye agenda apaki ibitego 4 ibitego 7 ibitego 5 ubona ko n'umutoza rwose Hans Flick ukomeje kwerekana yuko ari umutoza ukomeye cyane umutoza Carlo Ancelotti rero kuno mukino yatangaje ibiki dore yuko yagendaga avuga amagambo menshi cyane ku mwana umukomeye cyane umunya Espagne bamwita Lamine Yamal yavugaga ko rwose uno mwana arimo aributsa rwose abakinnyi bakomeye cyane bakiniye ikipe ya Espagne barimo aho bita ba Andreas Iniesta kabisa bagendaga batwara igikombe cy'isi anahamya neza ko n'umwana nakina igikombe cy'isi atavunitse rwose hariya mu gikombe cy'isi cya 2026 ashobora kuzaheka ikipe ya Espagne nabo bita ba Rodri akaba yahisha igikombe cy'isi ayiheruka muri 2010 ubwo yatsindaga ikipe ya Netherland igitego rukombe cy'uwo bita Andreas Iniesta kabisa aravuga ati rero uno mwana muto cyane bamwita Lamine Yamal ni umwana rwose ugomba no kuzatwara Ballon d'Or mu bihe bye bizaza ngo no bita Carlo Ancelotti bamubajije ku ikipe ye hariya ya Real Madrid nyuma yo kwari maze gupakirwa ibitego bigera kuri 4 ku busa yagendaga avuga ati ntimugire ubwoba rwose kwafana b'ikipe ya Real Madrid mutuze kabisa ubwo ikipe ya FC Barcelona yaheruka kudutsinda twatwaye Champions League rwose tunatwara n'icyo bita La Liga Santander ubona ko yagendaga bahereza amagambo y'ihumure ababwira ko rwose abazatwara ibintu byose hariya rwose byo ku mugane burayi nk'ibisanzwe uko Real Madrid yabigize hariya rwose yabigize umwuga reka dutegereze turebe kazahagarika no mudage ukomeye cyane ukomeje kumwutsa igitutu dore ko yamaze no kumusigamo amanota agira kuri 6 dore ko bita Hans Flick amaze akomeje kuyobora rwose iyi championnat Espagne amanota rwose agira kuri 33 yagombaga
ko yakiniye rwose mu mikino 11 akurikirwa n'ikipe ya Real Madrid n'amanota 28. Andi makipe ahagaze ku rutonde rwa shampiyona muri Espagne La Liga Santander ndaza kugenda nyagaruka ubona yuko ndaza kuvuga amakipe agera kuri 5 kabisa, dore ko n'ikipe Atletico Madrid ku mugoroba yagendaga ikubitwa n'ikipe ya Real Betis igitego kimwe ku busa kabisa, aho bita Antoine Griezmann bari mu kibuga ariko bagendaga bagayika bikomeye cyane. Ndahita nikomereza ati Darwin werekeje kurusha izindi ara ku mugane Burayi, ubwo ntivuga ngo shampiyona iryoshye urahita wumva iyo bita Premier League kabisa. Ku mugoroba yari yagarutse ikipe Arsenal de Ganas yagendaga yakira ikipe ya Liverpool de Cox, dore ko ku munsi wo kwa gatandatu nabwo match zari zikomeye. Ikipe ya Tottenham yarakinaga iyo bita Manchester City yarakinaga, ikipe nka Brighton Hove Albion Aston Villa zarakinaga kabisa, ubona ko byari ibintu biryoshye cyane. Ubona ko rero uwo bita Pep Guardiola akazi ko yari yagakoze ubwo yatsindaga ikipe ya Southampton igitego kimwe ku busa, cyo bita Erling Braut Haaland rwose yagendaga rwose atsinda igitego cyiza cyane kabisa ku munota wa 5 binarangira ari igitego kimwe ku busa, atakonfirma umwanya wa mbere wo bita Pep Guardiola. Yagombaga gutegereza rero match ziri ku mugoroba, dore ko ikipe ya hariya ya Liverpool de Cox yagendaga imukuba inyuma ye, yagendaga ikina ku mugoroba yari yagiye gusura Emirates Stadium rwose stade hariya rwose ya Arsenal de Ganas, yagendaga rero kuanganyiza ibitego bigera kuri bibiri ni ikipe ya Arsenal de Ganas. Rwose umutoza Mikel Arteta akomeza rero gushimangira yuko rwose nawe agomba kugenda akora ibintu bigiye bitandukanye, dore yuko bita Arne Slot yari yatangaje amagambo akomeye cyane ko yifuza amanota 3 bikomeye cyane mu bina bwiza, agomba kugenda asarura amanota 3. Ntibyamukundira ku mugoroba, dore ko aramaze imikino igera kuri 7 adatsindwa rwose atananganya, dore ko muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza bita Arne Slot Premier League ari bwa mbere anganyije umukino wa mbere, dore ko amaze gukina imikino 9 ya shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza, akamaze gutsinda imikino igera kuri 7, anganya umukino umwe yakinganyaga ku mugoroba, atsindwa umwe yatsinzwe n'ikipe ya Nottingham Forest igitego kimwe ku busa. Ngayo nguko no bita Arne Slot. Mutoza Mikel Arteta rero ku mugoroba agendaga yikoma rwose iruhande rw'ubusifuzi, ubona ko ngo batamusifire neza, nyuma yuko uwo bita rwose Mikel Arteta ikipe yatsindaga igitego cyiza cyane cyahitaga cyari igomba guhita gikonfirma amanota 3, agakomeza gusunika yari igomba gutarara ku mwanya rwose wa 3 n'amanota 20, bituma rero uwo bita rwose Anthony Taylor atamubanira kabisa, aza kuva ko igitego batsinze. Uwo bita Kai Havertz yari yakoreye ikosa rwose umudefenseur w'ikipe ya Liverpool, igitego bagikura rwose batiye banajya kuri VAR. Wanaga yuko byari bikomeye cyane ku ikipe ya Arsenal de Ganas, ariko yagaragaje rwose performance nziza uko nari nyiteze rero ntago ariko yitwa ikipe ya Arsenal de Ganas. Nabona gira kubitwa n'umukino nyuma ko bita ba William Saliba ba Martin Odegaard batari bakinye, ariko umukinyi ukiri muto cyane bamwita Bukayo Saka ayo ikatimi dawo umunya Nigeria wigize Umwongereza ukina Free Lion yamunikiraga rwose ari rwose mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo yakinaga umukino w'ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza yari yakinyemo na Greece mu icyo bita UEFA Nations League, agenda rwose avunika, bituma rero asi imikino igiye itandukanye, ariko yari yagarutse ku mugoroba. Byamusabye umunota wa 9 gusa, iminota 9 atirikamo igitego cyiza cyane cyase gituma rwose abo umwana rwose ukiri muto ku myaka mike cyane muri Premier League atsinze ibitego bigera kuri 50, dore ko yuzuzaga igitego cya 50 hari muri Premier League, tabimutereka ku mwanya wa 7 mu bakinnyi rwose bagendaga batsinda ibitego rwose byinshi cyane kabisa bigera kuri 50 hari rwose muri Premier League. Nyuma yo bita Wayne Rooney ba Cristiano Ronaldo abo bita ba Owen kabisa yagendaga rero itaba ku mwanya wa 7 bita Bukayo Saka ayo ikatimi dawo rwose ya confirmaga rwose umwanya wa 7 mu bakinnyi rwose bakiri bato batsinze ibitego byinshi, dore ko atsinze ibitego byinshi cyane bigera kuri 50 mu rwose afite imyaka 23 n'iminsi 52. Nyuma y'uwo bita Harry Kane ku myaka 23 n'iminsi 44 yatsindaga ibitego 50 arabyuzuza. Cristiano Ronaldo nawe ku myaka 22 n'iminsi 341 yatsindaga ibitego 50 rwose, ubona ko nabana bakiri batoya cyane. N'utonde ruyobe n'uwo bita Bowen n'uwo bita Owen, uwo bita Wayne Rooney, uwo bita Romelu Lukaku nawe yatsinze ibitego bigera kuri 50 afite imyaka 22.
n'imisi 192 kabisa. Ari ku mwanya wa kane Romelu Lukaku Bolingala umubirigi kabisa ukina ikipe ya Napoli kabisa, arimo aragenda nayifasha kugenda iyora shampiyona hariya rwose ya hariya muri Serie A, ubona ko ikomeye cyane. Ndahita nikomeza ati Darwin werekeje wabitsa William Saliba nyuma yuko ahawe ikareta y'umutuku ku mukino wa Baniofu, yagendaga siba ku munsi wo kwejo ku mugoroba rwose w'ikipe ya Liverpool de Cox yakinaga na Arsenal de Gunners. Uno mukino rero yarimo arareba ariko abona ari umukino umuteye stress de karari mu kibuga. Ikipe ya Arsenal de Gunners yugarijwe, yagendaga rero ahura n'akabaro cyane gakomeye, dore yuko bitambikira Riteta yongeye kujya muri riske yo kubura umukinnyi ukomeye cyane bamwita Gabriel Magalhaes, umukinnyi rwose w'umunyabrazil wagendaga umufasha mu minsi yashize, yagendaga ajya mu mvune nawe yongera ko bita ba Martin Odegaard. Abona ko ikipe ya Arsenal de Gunners irimo yagenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane rwose, ihura n'imvune zigiye zitandukanye. Ku mugoroba rero yasaruraga inota rimwe kabisa ibikura ku mutoza Arne Slot, dore ko bitari byoroshye, ubona ko byagendaga bikomeye cyane. Bamwita Mohamed Salah Gari, umukinnyi rwose ukomeye cyane rwose, Mohamed Salah aka Mo, rwose umukinnyi w'umunya Egypt akomeza kuzamura ibendera rya Egypt kabisa, dore ko yatumaga ikipe ya Liverpool rwose komeza gukonfirma umwanya wa kabiri, dore ko yanganyaga rwose ibitego 2-2 ikipe ya Arsenal de Gunners, nyuma yo kwatsindaga igitego cyiza cyane kabisa, kinatuma rwose aba umukinnyi ukomeye cyane muri Premier League rwose all time top scorer hara rwose muri Premier League. ubona ko nuwo bita Mohamed Salah kabisa yagendaga atsinda igitego cyiza cyane agitsinda ikipe ya Arsenal de Gunners, atuma ikipe ya Arsenal de Gunners yegariza n'ikipe ya Liverpool de Cox, dore ko yazaga yishyura rwose igitego Arsenal de Gunners yari yamaze kubatirikamo, bituma rero bita Mohamed Salah aba umukinnyi rwose wa 8 mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi cyane, dore ko amaze gutsinda ibitego bigera ku 163 ku mugoroba ubwo yatsindaga igitego cyiza cyane ubwo yarahawe pasi no bita Darwin Nunez, umukinnyi ukomeye cyane w'umunya Uruguay rwose. Ari ku mugoroba byari bikomeye cyane. Ndahita nkumuza ko bita Neynar Junior de Santos, uno mukinnyi rwose dore yuko yagarukaga nyuma y'imisi 365 yagarukaga rwose mu kibuga, ubona ko rwose yarameze neza cyane hariya muri Arabia Saudite. Murabizi ko yagendaga ajya mu mvune, yagendaga agaragara ku mazi n'umukunzi we barimo baragenda binjoyinga kabisa, abanyabrazil kabisa bagenda baryoherwa. Ana Felicita wo bita Rafinha Beroli wambara nimero 11 yambaye yara mu ikipe ya FC Barcelona, akomeza kugenda yishimira rwose ikipe ya FC Barcelona nyuma yuko yagendaga ihana ikipe ya Real Madrid. Wabonaga ko byari bikomeye cyane kabisa, nguwo nuwo bita rwose Neymar Junior de Santos. Thomas Partey rero ku mugoroba ubwo yakinaga rwose umukino rwose yagizemo performance nziza, afasha ikipe ya Arsenal de Gunners gukura inota rimwe ku ikipe hariya ya Liverpool de Cox, bitari byoroshye rwose, ngo yagendaga akora ibintu bigiye bitandukanye. Yagiye muri duel rwose, ahoninga duel zigera kuri 13, atera takere zigera kuri 5 rwose, muri touch zigera kuri 79 ubwo ikipe ya Liverpool de Cox yakinaga n'ikipe ya Arsenal de Gunners. ngo rwose no munyagana bita Thomas Partey wagendaga ufasha ikipe ya Arsenal de Gunners kubona inota rimwe yiti confirm rwose umwanya wa gatatu igaruka muri Big Four, yuko rwose mbere yuko no mukino ba ikipe ya Arsenal de Gunners yari yamaze kuva kare rwose yari muri kuruse muri Big Four, dore ko ikipe ya Aston Villa yamukuye ku mwanya rwose wa gatatu irawifatira ko banganya amanota batandukanyije n'ibitego. Arsenal de Gunners izigamye ibitego bigera kuri 7, Aston Villa izigamye ibitego bigera kuri 5. ngayo nguko ndahita nsoza ati Darwin usoreje nanjye nti nsoreje rwose uko fixtures zari zimeze, by'umwihariko tebo nyine uko tebo bihagaze nyuma yuko champion rwose azakora mu mugabane wa Uburayi. Habakinaga umunsi wa 9 mu Faransa, ikipe ya Paris Saint-Germain yo kwatsindaga ikipe ya Olympique de Marseille yasigira amanota 23 n'ibitego 20 izigamye, iri ku mwanya wa mbere. Ikurikiwe n'ikipe ya AS Monaco nayo yanganyaga ibitego 2-2 ku munsi w'ejo, iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 20, irishwa amanota 3 izigamye ibitego 9 n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ya Marseille Olympique de Marseille nyuma yuko yatsindwaga umukino wo ku mugoroba yasigira amanota
yasigira amanota 17 irushwa amanota 3 n'ikipe na iyo bita Paris Saint-Germain amanota agera kuri 6 ngayo nguko niyo bita Olympique de Marseille. Lille iri ku mwanya wa 4 iyo bita Lille iri ku mwanya wa 4 ni ikipe ikomeye cyane ifite amanota 17 iziga ibitego 7 ubona ko ikipe bita Lens nayo ifite amanota 18 iri ku mwanya wa 5 ubona ko nayo makipe ara muri Ligue 1 ikipe ayoboye urutonde rwa championnat 5 ndahita nkomeza ati Darwin ukomereje ndatankomereza muri championnat ya Serie A hari rwose mu gikombe cya Scudetto hari mu Butaliyani ikipe ya Napoli n'umutoza Antonio Conte ikomeje kuyobora rwose iziga ibitego 11 ku manota 22 bari ku munsi wa 9 nabo ubona ko Inter de Milan iri ku mwanya rwose wa 2 n'amanota 18 nyuma yo kwanganyaga n'ikipe ya Juventus kabisa ibitego 4-4 rwose iri ku mwanya wa 2 ikipe ya Juventus kabisa iri ku mwanya wa 3 n'amanota 17 ikipe ya Fiorentina nyuma yo kwapakiraga ikipe ya AS Roma ibitego 5-1 rwose ubona ko byari bikomeye cyane ku mugoroba ifite amanota 16 izigamye ibitego 11 Atalanta iri ku mwanya wa 5 kabisa rwose ubona ko imeze neza cyane ikipe ya Atalanta iri ku mwanya rwose wa 5 n'ibitego rwose 10 izigamye ifite amanota 16 Lazio de Roma iraho ngaho AS Milan iri ku mwanya wa 8 ubona ko ikipe nka AS Roma irimo irakubita rwose n'amanota 10 iri ku mwanya wa 11 kabisa ubona ko bitazagenda biyorohera ndahita nkomeza ati Darwin werekeje champion ikomeye cyane ya Espagne Real Liga Santander yowe n'umutoza Hans Flick intsinzwe imwe kabisa yatsinzwe intsinzwe imwe yagize intsinzwe imwe mu minsi 11 umunsi wa 11 wa championnat yatsinzwe umukino umwe afite amanota 30 n'ibitego byinshi cyane 27 kabisa ataki ikomeye cyane igizwe n'uwo bita Lamine Yamal uwo bita Robert Lewandowski n'uwo bita Rafinha Bellerin ubona ko ni atake nziza cyane ibitego 27 kabisa imeze neza cyane Real Madrid ikurikiyeho iri ku mwanya wa 2 amanota 24 yizigamye ibitego 10 ikipe ya Villarreal rwose iraho hafi ni yizigamye ibitego kimwe n'amanota 21 ikipe ya Atletico Madrid nyuma yuko yandagazwa n'ikipe ya Real Betis rwose iri ku mwanya wa 4 n'amanota 20 yizigamye ibitego bigera ku 9 ikipe ya Real Betis nyuma yuko yatsinze nyine ikipe ya hariya ya Atletico Madrid iri ku mwanya wa 5 n'amanota 18 bitangomeza mu yo bita hariya Bundesliga champion ikomeye cyane nyuma yuko abo bita hariya Dortmund bigaragaza ku mugoroba batsinda ikipe ya Bochum cyangwa Bochum ibitego 5-0 bafashe umwanya wa mbere n'amanota 20 yizigamye ibitego 22 Leipzig Leipzig rwose ifite amanota 20 nayo yizigamye ibitego 11 ikipe ya Bayer Leverkusen y'umutoza Xabi Alonso ikomeje gusigwa bikomeye cyane amanota 5 difference iri hagati yayo n'ikipe ya mbere amanota 15 ubona ko nayo iri ku mwanya wa 3 nsoza rero nsoza kabisa soreje kuri champion ikomeye cyane y'Abongereza ni ikipe ya Liverpool de Cox ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal de Gunners ubwo ikipe ya Manchester City iyoboye izindi kabisa no muri Premier League umutoza Mikel Arteta n'umutoza Arne Slot bagendaga bahereza go ahead umutoza ukomeye cyane w'umunya Espagne bamwita Pep Guardiola kabisa igendere bamuhereza go ahead igendere kabisa akomeza kuyobora urutonde rwa championnat amanota 23 akurikiwe n'ikipe ya Liverpool de Cox amanota 22 ikipe ya Arsenal de Gunners kabisa iraho hafi n'amanota 18 bamaze kuyisigamo amanota agera kuri 5 kabisa ubona ko bitoroshye ku mutoza Mikel Arteta ubona ko ikipe ya Aston Villa irahabaye n'amanota 18 ikipe ya Chelsea de Bruges n'amanota 17 na iraho hafi kabisa ku mwanya wa 5 ikipe ya Manchester United ku mwanya wa 14 nyuma yo kwatsindwaga ibitego bigera kuri 2-1 n'ikipe ya West Ham United ikipe ya Tottenham kabisa nayo iri ku mwanya wa 8 n'amanota rwose agera ku 10 ubona ko biba bitaragenda biyorohera ikipe ya hariya ya Manchester United kabisa umutoza Pep Guardiola rwose akomeza kuyobora ku munsi wa 9 ubona ko muri Premier League obita Erling Braut Haaland umunya-Norvège nk'isanzwe ibitego 11 akurikiwe n'uwo bita Bryan Mbeumo rwose umukinnyi hariya muri Maroc afite ibitego bigera kuri 7 akurikiwe n'uwo bita Jeremy Palma uwo bita Mohamed Salah n'uwo bita Mohamed Kudus afite ibitego bigera kuri 6 kabisa ubona ko nabo batop scorer bayoboye ntabura kukubwira rwose kora muri Espagne aribo bayoboye uyoboye rwose abandi batop scorer n'umunya-Pologne ukomeye
cyane bamwita uwo bita Robert Lewandowski ibitego bigira kuri 16 hariya muri shampiyona ya La Liga Santander ngayo nguko nuko nsogera mbabwira ngo bakunzi ba Darwin Sports Zone nuko nsonje Imana ibarindi bane namwe mu byo mukora byose bya munsi gusa mukomeze mukore subscribe yake shana comment no kuri Darwin Sports Zone ubundi tugenda twibana mu nkuru z'imikino zigezeho kandi zishyushye ubona ko ari nyinshi cyane rwose hano ku mugabane Burayi n'izindi nyine ndaza kugenda nzibagezaho ko zigenda zingiraho ndabakunda cyane Imana ibarinde ibane namwe mu byo mukora byose bya buri munsi. Assalamu alaikum.